Horas, salam sehat bata ganupan. Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Rigapan si ganupari bata ayat harian Sabtu 20 Agustus 2021. Aima tersurat bani buku Pesalmen bindu onom ayat sia. Surut mana siam humbaku sagala sihor jahon hajahaton ai itangihon Jehovah do sorani tangis-tangisku. Bapak inang ahado namambahen hita marmalas ni hurbani sogoton. Ahado namambahen boy sopong bayu malas ni hurta. Izin puho hita janah ipuka hita malahwanta songon na dong guguh na baru bata. Ita ganupan ratene anggo ipindai hita kira-kira aha manani asibui bayu malas ni hurta bayu guguh ta bani panurang sogoton anggo dinga kita sadari nalewat nanjadihan saminggu nalewat atap sabulan boleh nani kira-kira ipuliti hita namambahin hita marmalas nihur merguguh bani panurang sogot nyarion. Hita ganupan nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Raja Daud marhitehon ni pengalaman ni membagihon hubata pengalaman rohani, pengalaman iman ni ibagas perguluhan ni sonai maganjang ni perguluhan ni buai tumang naidok pakon ni buai tumang nai hadapi ni na ialami ni ibagas perguluhan ni terlebih maay secara khusus ipardete hita marhitehon ni Pesalmen bindu onomon duruh do iya mangindo do iya hubani na bata ase ulang iuhum iya ibagas ringis ni nebata. Por ini pe memang tongon anggo secara khusus atape spesifik lang dong isobut tijon hira-hira ahado nani horja nadop mambahen Daud mardosa ilobe-lobe ni bata asi marhitehon ni pangahap ni uhumon ni bata mando iya gilaan ni bata mando iya halani ay galek do pangahap ni janah hitir-hitir do huli ni lang pitahay rusak do tunduy ni ibagas binahen ni uhum pakon ringis ni bata na ipahona hubani Daud. Bahkan Bapak inang mengaku dohoma Daud bahasa loja dohui-huih ni lahu mandopakon haganup musuh ni namanosak mambahen gati bosot podoman ni halani iluh ni janah pagati suluk do terus halak namanosak ay maase luar biasa do Bapak inang pengakuan ni Raja Daud marhitehon ni ayat siaon ihatahon nokanayay tene surut mana siam humbakku sagala sihor jakon hajahaton
Sonay manok kanayay bahat ni parutulon si do pakonon ni ibagas parguluhan ni barani do Raja Daud manaksihon pangarapan na baru, malas nihur na baru, jana pangakuan na sunin mantap ni. Ase surut ma na siyam humbakku sagala si horjakon hajahaton. Hataoni hatahon Raja Daud bapainang halani halak si horjahon na jahat ay mahalak na manusak jana boy mamaksa Daud. Makorjahon dosa. Halak na jahat ay mahalak na boy mambubayi Raja Daud ibagas sa kahoon. Jana halak si horjahon hajahaton ay mahalak na manusak Daud sangga ibagas si tarunon ni manusak manukun ijado na bata. Ijado Tuhanmu sangga sunin manamasabam. Totoon mo humana gabi pergumulan si ganupari bata. Ito nga ni pandemi COVID-19 on gabi sukun-sukun. Gabi sada ruji-ruji na maharga tumang doay pengalaman ni Raja Dauton. Ternyata ibaga sa sosakan ni ay Daud mangasup jana mergugo maka taon surut mana siya mubaku arti ni ay langadong gunani si horjaon hajahaton manosak Daud. Langadong gunani si horjaon hajahaton mamaksa Daud ase madabuh hubagas dosa. Jelas pengakuan ni Daud halani itangihon Jehovah do sorani tangis-tangis ni. Natutu on magugo hape bata. Bani panorang sogoton ibagas na lomamukah horjata si ganupari gugo na baru bata bahasa itangihon Jehovah do sorani tangis-tangis ta. Masa hita tertangis bapainang adong do tertangis halani marujung guluh kinaholongan ni hurni halani pandemi COVID-19 on dong doho mahalak tertangis halani borat ni ekonomi pakorhon ni pandemi COVID-19 on adong doho ma natartangis halani iputuskon hubungan kerja doma sonai madokani bahkan marpuluh-puluh tahun horja bani sada perusahaan tapi ipaksa situasi halani pandemi COVID-19 on maningon iputus hubungan kerja jana adong doho mani natartangis halani boratni sitaronon bahkan halani parneburitan na dumamar tahun-tahun adong doh mani tertangis halani perguluhan ni niombah pakon buay ope tapi bani panurang sogoton ipargogohi ne batahita songon Raja Daud bani pesalmen onom ayat siyah on pos do uhurni tenger do uhurni air membain asi adong malas niuhur gogoh na bayu ibagas perguluhan ni halani iha porsayai jana iha tengerhon uhur ni Daud do itangar nebatado sorani tangis-tangis ni jana nebatado napaubahkon tangis ni ay gabe malas ngihur sonay mahita ibagas saguton ibagas saganupan situasi ni perguluhanta sangga roh kita hulobe-lobe ni nebata itangihon do sorani iluhta agepe lang adong ni padas kita agepe pita iluhta do hasana manektek tapi ibotoh Tuhan do
masih hita tariluh. Ibotoh Tuhan do masih hita tartangis. Janah parduli do naibata bani iluh taai. Halaniai marguguh matongtong hita ibagas Tuhanin terlebih ibagas nalahu manguduti guluhta sa ganjang ni Arion. Amen. Martonggo makita. Terima kasih ma isombahkun uhur nami hubamu Bapa. Sonen matongon bagal ni pagkaholongimu. Lampitah bani cuak-cuakmu Raja Daud. Tapi dihut do marulih koma hanami. Marhitihon pengalaman iman, pengalaman rohani ni cuak-cuakmu. Asisonai mahoma bagal ni hapor sayon nami. Itangihon hamdo tongon sorani tangis-tangis nami. Jana ia puskamdo iluh nami. Sonin ma bagal ni pasarihonon mo huban nami. Inma Tuhan nagabi bohal ban nami huma nalaho manguduti guluh nami sa ganjang ni Arion. Ibagas Kristus Jesus Tuhan nami. Jalohama nami rapakon tonggo namion. Amen. Shalom Bapak Inang. Selamat pagi. Salam sehat hubat tahaganupan. Horas.